ya idanyane lifuck ngisalifuni mina. Khona abantu abadeserve ukuthi basejele vele. Yabo elibafanela ukuthi le indawo yabo. Ngingani inhliziyo zabo nangingqondo yabo boGoodman abekho grand yeah and mangithanga abekho grand ba beyond repair shuthi angeke bahlula ijele bahlula ukusindiswa ijele angeke baphinde babuye balunge amonyuwana afikiswa ijele bazokupenda bathathela ukudla bakudlisa ezinye izinto bayenza izinto njani eziningi nje ezifani yabo kubanda kanjani ingubo yakho sinokumanzi ithelwe ngamanzi ingubo yakho for ukuthi nje uyafikiswa kumele ugqilazwe thelwe ngamanzi ingubo yakho angitsho uboni uyoshawa wena uma ubuya and uqeda uyagodoka yabantu kumele ungene ingubweni mawuthi uyimanzi uyolala umile qondonyana obolile yabo mina nje ngokutshela mina yazi bengibiza ubani bambezela siyashika silale egigini futhi bengibayenza busy hayi mina futhi manje ngokutshela indaba zama fights hayi azange be involved kuzo kakhulu just abantu bebangisurroundile yabo ya yibo bekuyizindlavini hayi lezo bengazeni mina bengidlalela idisk nje Goodman mara bengizibona ngithi ngiyazibona nami phela ngunsizwa ngapha ngundwada ngapha lengiphethe futhi bayikene idanyane lonke yabo uRichi lo yayinto bengenza ngibe safe futhi ngoline wakhe yabona manje mina bekuniba inkinga yanthi ukuthi ngiyadileka yabona ukuthi lo uRichi ingithembise something mhlamba yenzanga la endlini khona ithengisayo maybe thingisa ushukela yabona ngizothatha ngesikolodo kulela endlini eshukela ngiyazi ukuthi angizozibhadalela endlini ethi ukuthi endlini manje mase ngifona abadelayile yabo bebathena namhlanje maybe sister akakabuya isipanini sokuba into yakusasa jo ngithathe kuyo ushukela ayibona kahle ukuthi ngiyayithesha isibojo senjalo ke wazi angithi silimele Goodman wezwa into ukayi1 ngithatha yona lonto lo wathi ngizokunikeza kusasa mina igcwale kusasa enombolo manje ngaba igcwalanga sengicaba ngiyikeleme ukuthi lo in what kanti ayikho kanjalo omunye umhlaba wangena umuntu omusha ne futhi mase nesikhathi na liyangena unyuwani uyangena mhlawumbe uhlala ikasi lakho sokubiza ngasuka nepi much for nje ukuthi wena bekumele uzolala la uzongicocela nje ukuthi ilokushini kwenzakalani shothi mawulo ukuxoxa mina sengingaphandle ngijabula blind vele ngisekasi ke ngibone malo ngitshela ukuthi ha man uThemba yazi uThemba kenzakala kanje ubani wenza so yahamba futhi lapho ngiphushela lona ke phapha masekusile lezi ezinye sezikwatile izimamene mara zizwa kahle manje ukuthi zizwa kancane sekuyikwali phela lelo ezinja lezi zingaphandle sesithina sesiboshiwe siboshiwe sonke la nje tayari lapha na mina ngingazi ukuthi impilo bani ngiphiwa lapha na ayikho nomane Goodman umunye umhlabanyana nje udizi elokophu khonyene uthiki besibiza ngothiki utakalani evenda erabathene jele wena sibotshwa tsena jele wena ikishanga inqindi ke le Goodman ndiyana lihabe ufuna ukulu futhi mangabe ufuna yabona leyathama yithi likubamba idokhi yami ekeni lithi face movika ito uyalwa lo muntu keep intombo lithi bambise linye iphosi into lithi thangi right echuta usavika ngisho ngoba uthi uyavika la kusha lithi qangi inqindi ungavika ito yamboya delela iphosa lamshaka akaviki uyadelela lo muntu lithi face uvike litoya ayisile letakarela eliya yiyo lengithi ke Goodman mokhona yona yashuba ijele la igazi meyechitheke ngathi bekathwele la babo uthakile or isenzeka le ndaba ukuthi ngo7 la kuya wonke umuntu uyathula la makudlala indaba mthetho wasedanyane Goodman wazela bini ukhashizile Goodman la Goodman ngathi angithiwa wena ukhashizile wena ngeke umthetho wasedanyane ingena ku system ke lodo ngi-apply nala ngapha mina manje 7 ngisekhaya nalo la eduze wami sezingijovile ke indaba ngizibukela noma indaba
Khotman uyazela konye nokunginterview abajida abarana ngathi angeke. Hayi. No Khotman hayi. Moshitsela kweliphi Khotman? Yo khubula nale ndaba. Phela leyo kumthetho straight ke lo Khotman. Noma ungazi bheka Khotman noma ungasuka la eCape Town kweliphi jet noma iliphi. Ngo7 o'clock akunamuntu okhuluma endlini. Umthetho ke lo ubhaliwe na kuma rules wasila. 7 o'clock wonke umuntu enakakuthuliswa. Wanga kunesigwebo phela punishment. Isela nesigwebo. Manga uzorasa wena siyakugweba for ukuthi azange umamele ngidlala izindaba. Kushaya 7 o'clock. Ha. Yo ukuthi Khotman lapha nama ngifuna abanga indaba yalapha. Inyanyisa mina. Ay Tanyani ay khinyi Tanyani. Mfethu. Phela mangathi the question ngiyayithandile la umbuzo lo umbuzo wona ukuthi wena mawuzibuza nje ukuthi kwenza kahleni. Ngizibuza every day. Ngoba ngithi ngiyacabanga akekho umuntu engikhe ngathi ngiyamchomela mhlambi thami ngisesi right. Uthi manje ngibukwenza isto phela mina lapha edladleni ngabe wa proud. Ngabe bahlala kwenye ilinye idladla ngisho ukuthi bheka Khotman ngabe ba grand ngami. Instead kuba ebakhale kakhulu bayagula ngami ish. Every day Khotman ishuthi yabo fika kakhulu vele mangisengizolala embedeni ngizibuza ukuthi isani kahle but manje mangithi answer ngithole answer le mina engicolisayo ubona nama ngaka understand because manje after ibhola mina Khotman ne impilo yami ithi after disc yaba rough okay kwabhola nale yasedladleni engilamayo le mfowethu bese close kakhulu ya commit manje yabona nje after dama Khotman ukuthi namanje angeke nje ngikutshela manga I don't know yabo lo question ngihlala mina ke hayi ukuthi ngizibuze kayi1 shothi njalo mangilala Khotman lo question lo yena answer angithuli uthi kahle kwenzakaleni kufanele umuntu mazongibuza uthi intwana kahle kambini yazi ngimphendula ngithini ngithi ejweni amangeni ngoba vela ngingazi angilimalanga mina ebholeni ukuthi bangikaphi ukuthi hayi abesingajimi futhi bekuyi Wednesday ngama-Wednesday besingajimi ngala Tuesday kumele ngivuke ngesikoleni ngigaka ngoba ma3 2 intatha kuthi futhi besilala kanje ninyawo thama bathu malumbu uPhilip Mbonani uNkosikhona yinsha Davidson nonke baya namasimba ngebhola leyana ngidlala nayo ukukhulu uyo ke wangibona from the start ngoba nganokhela yena waze walova nalo kanginese idolo lami ngidlala ngo-left ngavuka lingaki idolo after lapho ke izinto zami vela zangesaba up until now ngipassionate ngokusiza abanye abantu mina mfethu kahle ngithanda yabona le ntwana lezi ngizicoachayo mangazibona nje career yami wise ane ikhanya ngithanda nje intwana incuze yabona intwana njengoba ngizicoach ngathi one day ngaba yi-professional coach or yabo coaching i-disc ngicoach i-disc ngathi ngaba yi-professional coach ukutshintsha impilo zabantu man ngoba mina le opportunity azange ngithola azange ube khona abantu even if they were willing to do that but or bashawe isikhathi or azange bakhona I don't know yabo ngoba thina Khotman abekho abantu abaringe nathi yabo lapha eDavidson zonke phela lapha kunezitala lapha yana zebhola itama superstar eshuthi hayi but izikuphi azikho na ku PSL zonke zangena ziyeke why is that i-guidance bengekho from scratch etanyana ngifunde ukubaleka kwesikhathi man ukuthi isikhathi sibaleka kakhulu empilweni yabo isikhathi asibuyele emuva man discipline discipline ukuthi
uyazidiscipline as a human being wena umuntu uzokwazi ukuthi udisciplineke yabo. I-trust izinto engizifunde laphayana eDanyana man. Umuntu nje yabo, human being ukuthi umuntu, there are good people, there are bad people. Bayi-two abantu nesati lithula umuntu. Ukuthandaza mina ukulandela ukuthandaza ukufunda ejele. Ukuthi nje mangivuka ekuseni ngibonge nje ukuthi inkosi yo saphapha ema. Ngibonga Jesus, ngibonga. Kuba grateful. Abantu abakuthandayo ngibabona ejele ukuthi umuntu osono uyangithanda bona. Yazi izinto izibhayo ukuthi manje izinto engizifunela lapha ngeke phela ngizibale zonke ngashona ilanga mara zibhaya eziphilisayo nje yabo. Ya akusindawo eGrand ukuthi manje njengoba ngikutshela ngazinceda ngebhola nangokuthunga, ngiyathunga ke mina ngaphuma ngithunga lapha ngine certificate sokushaya umunye ukotini umsiko ilanguage bathi umsiko mo yeah. The last one nini appreciate impilo edladleni itrust isebanayo. Ngisho manje angisho ngibhidile kancane kancane ngayenza izinto lezi zinto bengizange ngisazenza manje sengiya-accept man yabona. Yeah, i-disappointment sengiyazi ukuthi ikhona into ethiwa i-disappointment. Sengiyaqina manje yabona ukuthi ukushiya isharp esanibuhlungu lento bengiyibhekile mara isayenzakala ngadi way kodwa-ke impilo athi iqhubeke bo. Ngoba enye into futhi ama-disappointment yiwo labo atriggera ukuthi umuntu abuyele kuma-drugs more especially ama-disappointment yo. Ya manje futhi manje sengidila nayo nje into futhi sengiyakhuluma mina bengakhuluma bo. Manje sengiyakhuluma uma ngayifuni endlini ngiyatshela ukuthi mama time angithandi mina into eso yabo. Sibona iplan senza bengithula mina Grootman yazi ngizeni ngithi ngivalele bese ngiyaphuma sengijole ngudanga ubhema ke manje ngizoba grand kanti ngiba worse lami ekhaya bengasabi ngikhula kanje akusabantu abagula yabona ba. Shama lami bil admitiwe esibhedlela la admit already lami after lidona agula sekumuntu onamashukela silabathenda ibhedlela nje ngami and angikhupha yenye into engiwarisha kakhulu Grootman le ish. After mina nje lezi zinto zami ngiphetha zange basaba grand edladlini yabona. Health wise futhi more special yabo. Zange basaba sharp. So lokuthi banothando Grootman banothando isineke yabo. Fathuze kakhulu and angekho proud mina ngathi I think yangidlikidla everyday angazi nje inkosi ngangisize ibagcine njengoba ngikutshela Grootman yabo. Ngizoba pholisa inhliziyo zabo ngibaxolise ngenza into egrand kayi-1 nje yabo. Exactly yinto engidlikidla kakhulu lokuthi babe proud ngami yabo.